nongere nkwibutse gatoya yuko abari muri icyo gihugu cya Kongo, nibaza ko ariko umukuru w'igihugu yanavuze, ni abantu bashize bakoze ibara muri iki gihugu, bakoze jenoside barambuka bajya muri Kongo, babafata neza, babayo, ni bamwe mu mitwe ihungabanya umutekano muri Kongo. Ariko nashaka kubabwira yuko ari abantu twarwanye nabo, twarabatsinze, bahungira mu kindi gihugu, nubwo bahora bifuza guteza umutekano muke igihugu. Navuga yuko umuntu yabagira inama ko nta mahirwe babifitemo, kuko abo barwanye nabo baracyahari, wa mugambi wo kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu turacyawufite. Nshingiye kuri ibyo ngibyo, nabwira abanyarwanda ngo batuze kandi batekane nk'uko umukuru w'igihugu yabahaye icyizere. Natwe dufitiye icyizere umukuru w'igihugu, n'inshingano duhaye tuzikora nk'uko yadutumye. Ubwo ni ya mvugo ko uwagutsinze ntaho yagiye. None ukomoje kubasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ubwo ni FDLR uvuga n'indi mitwe bahuje umugambi, ariko hari n'imvugo z'abayobozi ba Kongo, yaba mu nzego za politiki ndetse n'iza gisirikare, bahora bavuga ngo tuzatera u Rwanda tuzarugira intara ya 26 na 7 ya Kongo. Imvugo nk'izo ngizo zirimo threat cyangwa se gutera ubwoba. Amagambo nk'ayo ngayo nk'umuvugizi wungirije w'ingabo, umusivile, umuturage usanzwe, hari uburemera yafatana. Aka kanya ni iki mwamubwira ko iyi 2023 tuvuyemo y'imvugo nk'izo ngizo, umutekano we tugiye gutangira 2024 urinzwe mu by'ukuri, ko nta kintu agomba kwikanga? Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, hariya hakurya mu gihugu cya Kongo, abayobozi baho batandukanye basanzwe bavuga imvugo itera ubwoba igihugu cy'u Rwanda. Ariko nongere ngaruke ku byo navuze mbere, yuko igihugu cy'u Rwanda kirinzwe, dufite inshingano zo gucunga umutekano w'abaturage bose. Cya kabiri, ibyo twanyuzemo ntabwo turabo gukangika, twifitiye icyizere cyo kurinda umutekano w'abaturage. Nkababwira nti nibasinzire batekane. Nibyo hakurya barabiba urwangano, kandi rufite aho ruhuriye n'amateka y'iki gihugu, kuko abasize bakoze jenoside mu Rwanda, iyo ngengabitekerezo barayambukanye, bayigisha abana babo, n'uyu munsi baracyafite iyo ngengabitekerezo. Politiki yo kugaruka gutandukanya abanyarwanda nta mahirwe ifite. Sintekereza yuko hari umunyarwanda ushobora kwakira ibyo ngibyo ngo abifate nk'iby'agaciro, cyane cyane ko nta mumaro bifite. Ikindi cya kabiri, nuko nta na gahunda bafite ifatika, uretse gutekereza kuza gukora jenoside, nta yindi gahunda bafite ifatika. Umuntu udafite intego ntabwo yagutera ubwoba. Twe dufite intego yo kurinda umutekano w'abaturage, dufite intego yo gufatanya n'abaturage mu iterambere ry'igihugu, ndetse ntabwo tugarukira ku mutekano w'abaturage no kurinda imbibi z'u Rwanda, ahubwo twinjira no mu buzima busanzwe, tureba umutekano mu buryo bwagutse bw'imibereho y'abaturage. Tureba ko umuturage atuye neza, afite abana bafite aho bashobora kwigira, ibikorwa remezo biri hafi yiwe. Rero nashaka kurema umutima abashobora kuba barahungabanyijwe n'amagambo si ubwa mbere avugwa, yavuzwe na kera turi mu ntambara yo kubohora igihugu, ariko ntibyatubujije kugera ku ntego yo kugira igihugu gitekanye. Mwakomeje kubivuga yuko ba mukerarugendo, mugenzi wanjye yabivuze, ba mukerarugendo baraza, abantu baridagadura, byageze naho igihugu kivuga ngo abantu bajye baryama kare kubera ko hari umutekano usesuye. Ntibagire rero ikibahungabanya, nibatuze. Abafite iyo migambi shingiye no kuri nshatse navuga kuri FDLR, ibitekerezo bari bafite mbere n'icyo bafite uyu munsi, kuba twarabatsinze kera. Ubu dufite ubushobozi, dufite imbaraga,
natwe tugenda dukura abana bacu bigishijwe gukunda igihugu ntacyo bazadutwara. So nashaka kubwira abanyarwanda yuko RDF igihagaze mu nshingano zayo zo gucunga umutekano w'abanyarwanda n'ibyabo, kandi tuzakomeza kubikora kuko tubifitiye ubushake. Ari nayo mpamvu ngira ngo abaturage badufitiye icyizere bakaba baduha amanota ari hejuru ya 90 ya 90 arenga. Kandi nongera kuvuga ngo abaturage bakomeze bakora ibikorwa basanzwe bakora. Abahinga ni bahinge, abacuruza ni bacuruze, abubaka ni bubake, kuko natwe ubu turi mu rwego ku rwego rwo gufatanya n'abaturage mu kubaka igihugu. Mu kubaka igihugu tuvuga iki? RDF ifite inshingano zo kubakira abatishoboye buri mwaka. Ibyo turabikora kubera ko dutekereza umutekano urenze kuko umuntu nta cyamuhungabanyije, ariko akeneye kurya no kunywa no kubona aho aryama no kubona amashuri y'abana. Buri mwaka rero turabikora. Natanga urugero rufatika muri uyu mwaka turimo wa 2023 abantu bo mu mudugudu wa Rugerero Musanze, yego bavugira ngo abo ngabo bubakiwe amazu, imidugudu y'icyitegererezo, imiryango itishoboye igera ku 120 batuzwa mu mazu. Abo harimo abari barasizwe nta mazu bafite mu gihe cy'ibiza, ngira ngo murabizi cyabaye. Abo harimo abantu bari badafite ubushobozi bwo kwibakira, n'abandi. Si ibyo gusa, bubakirwa amashuri y'abana, ibibuga bya basket na volleyball, bubakirwa isoko, bubakirwa agakiriro, bahabwa n'imirima bashobora guhingamo. Ibyo bikorwa rero tugenda tugeraho byonyine bigomba kurema icyizere mu banyarwanda, tukababwira ngo nibahumure, turahari nk'ingabo z'u Rwanda, kandi umugambi uracyari wa wundi wo kubungabunga umutekano no gufatanya nabo mu iterambere ry'igihugu.